Hello muntina namite hozosi limna kahinei kinun chule Happy Sunday wish kahin bolu nahi tuni kho bulten nisim som lugup sangni le som nilanga din jong thusu chum ho nangai ki tawiti Manipur gamsunga president rule impose ong ki bol to ki badin phai sunga athil su utichu gamsung vengbit a ki sei meite militant ho chunga army ho mala ana sei thei nai hi jongle kuki cha te chena gamsunga jani khwa kun chun gamsung huinun dan analam dang jep ta dan mu thei hi namsunga ki loi khom na chuma konin president rule impose ki bol le kuki na mi te demand chule ipan la ding dan ho thu so jong anaki mujingin hin la vivi ho duty post la do na to mun khadania ahung pantai ti thu le vivi hon duty post adal ha panta adanu thu jong akiza pantan hichi hi ata hi le pan la ding dan hi khel hung ngai din akilangin hi izatin le khape chunga pan la ding dan le idin mun ki sei jong le na to akipu do zo lo le hi ho zo si chun thun namun anei lo ding hi ki ti jong le seiwal hi punti Azi chu tu chung president rule hi ihet sauma bongin phat dang president rule to ki banglo BJP party sung ki sim tup na thei dia ki koi ta bong bo wahin tu idin mun bang Uahi akichi pele mei hei ten gal e hin bol danu le idimanu hi mo sia janmang bonga ehung kha le ki chai bang bem hi khadiam ti hi ngai da na hi hitol han chun tu chung president rule le kuki cha ten idimanu to kimat pu LHSKUKIN asaina achun separate administration ti chu state ahilo le UT with legislature chu Indian Constitution Article 3 Clause A 1 le 2 dung zuin dal thei ahilo le mu thei ahi ahin hiti ta bong state tha sim don ding chun parent state approver ahilo le recommend ti chu phalna pi angai ati vetsa anan Bihar state in phalna api zia Jharkhand state chu asim do pi ohi chule UP state in phalna apizia Uttarakhand in state amuahi ahin constitution article 3 clause b dungzuin wang state tha ahi lole UT sim do anadin parent state chu constitution article 356 noya president rule impose akibol khuma state legislative assembly chu dissolve akibol pet ahi wangle Central government in aphal photle direct a hiti tabong state tha ahi lole UT chu ape jing thei ahi ati Vatsana Jammu and Kashmir state chu central government in constitution article 356 noya president rule impose abol khoma state legislative assembly jong dissolve abol kita chiphat sunga chu Jammu and Kashmir chu UT nia ahop khana Jammu and Kashmir UT le Ladakh UT tia anahop khana hetai Hiji chun tua central government in Manipur state hi constitution article 356 noya president rule impose abol khuma state legislative assembly chu dissolve bolwa animated suspension a Akoi sunga wanghin hon SA ahi lole UT with legislature idaluhi central sarkar in apithei powinti hitia hi ji chun full fledged president rule ahin koiwa State government legislative assembly dissolve ahin bolna diwin jat chumchumin non-violence movement agitation like picketing of governmental offices institution rally dharna le non-cooperation to government ibolu to kilhanin ho Kuki group MLA som ho zo si chu akin lama resign akibol na diwin ama assembly constituency mi hon a MLA pau ahi lo le MLA nu chu Do thailo ding thailo khobin no lew phanti assembly constituency mi zo sin protest bol cheu hanlang ho Kuki MLA som ho hi abon chawin resign ki bol ta lew phanti chutile Manipur state legislative assembly dissolve hung ki bol theina lampi khat hung hi thein tin ama ngei dan jong phun do na an nein mi tampi dia gel thei khopset a hi ding jong ta san hi Achi Sanikhwa BJP spokesperson Sambit Patra in Gamsung bit nakidin pijing ding ahitia anasei don budnan Kuki People Alliance in tusu ahin bolu nahi Asei na wachun BJP ten Manipur Gamsung kisuke thei punti kidin pijing ding ahitia asei chu KPA in Gamsung hi ake sa ahitan chule separate administration demand akidin pijing ati Alangkharin Kuki zo council in jong
hiji chung chang sambit patra thu sei don but na anei kiruna hi asei na wachun sambit patra hin a het lo ham a hi lo le ki het mo sa ham gam sung hi me ni sim thum sang ni le som nel thuma pat me li hon ka ho bu mi him in ho zo si birin lam kaina asepe hon khan sin na to a hin ne wa pat demographically le physically a separate a ki hitai aji chu me li hon Amahokah kun ei chum khanuwa ei dal do hi ati asei ben achun Kuki zo councilin government in president rule ahin koi het pi na kinein chule Kuki te political demand su bulit a hiya chamdela good neighbor banga hin khom ding akinep naw thu zong anaphong do na hi CPI Manipur Unit President in Manipula President Rule ki koi chungchang asai na chun tu chunga President Rule hi BJP Party in gamsung boy na akho sa ja Akoi a hipun ahin la amho sung ka boy na kisu tu na theidia phat ki chona aneyo a hiboviati hitol han chun State Secretary Santain asai na chun tu chung gamsung boy na main culprit Chief Minister hi BJP RSS hon nasata anung thopo hi boina to ke seya ki gol na ne angona korin khol na anei to ke hlana lampidang anei lojia ahin to sot hon namphua ki resign so hi ati gamsung boina hi chan apha ta wangin center of BJP ruling government in chamna sema solution po do ding angai to pon chuchimala Prime Minister Modi in boina gamsung va la ding jong ago puati asei ben achun tua center vai hop na hin ima solution umpunti ahin tua pat gamsung boina to kimena center amo po na akun ke heimang thei tapunti heje jun agang thei lama chamna om na dia namte ni ka apalai ho ako khoma ki ho na apana mi pi thanei na ven bi na hi na din election chil ha pi han ati chule gamsunga president rule ahung na hi BJP MLA ho ka thanei ding thang thip le ki chu na ji hi ati Kuki in piakuna order Mr. Onkhopau convener political affairs kimin member of parliament local area development scheme rupees 2.28 crore development project amathu tain community khatbo phachom na ding mun adia 59 Saikot Assembly constituency hopsungbo MPLADS ahomitia social media la hungki theza thu hi Kuki in pi in het phaina ki nei pun Kuki in pi hi Kuki te ki pum khat kitna Kuki gam ven bitna Nampi jem ho choi sa nga chule pile pu te khanga pana hungki chi pi jing chile nam dat nei lova nam tin to chamdela chen khoma chule thudi a ki vai pu ding ho hi ki chi pia nam pi ki vai hom dala alubo pena inei wa hin MPLADS ho hi gelpha le boi pi kho pen ding in lunggel akinei khapu na hi hinla pu Onkhopau chairman political affairs kim chunga ngo na kinei hi Kuki in pi ki vai hom na tong kha thei khat a hi je in kimin khota in gel khom na akenin emergency executive meeting date 15 February sang ni le som ni lenga resolution number 1 dungzuin anoi za bang hin phatsa a hitai pu Onkhopau chairman political affairs kim chunga MPLADS to kibana ngo na kinei hi khota akila tol hanin hiji chung chang thu khulto dingin 3-member inquiry committee akisimin hiji inquiry committee hin nisom langa sunga report ahin bolding hiji dungzuya chu thuru na kinei ding a hi tin kim general secretary soikai na lekha chun asai na hi Asama kun MP Gaurav Gogoyin Manipula President Rule ki koi chungchang asai na chun hichihin center a Lamkai ho Prime Minister Modi Union Home Minister Amit Shah chule Norisa BJP Lamkai ho linlal na avet sa ina hiati chule Lok Sabha Congress Deputy Leader in asai na chun tu chanin chamnamala na din roadmap bima aum nai pui tin jong thimo ana chanin hi Achi sani chun Manipur Police hon Meitei militant KCP PWZA kun active cadre mili in Far East District Khabeisoi 7MR autoriksho parking koma anamanon chule Thobal District munajong Manipur Police hon operation anachil ha pi kidun hechia jong chun sumdon le mi puimang to ke badin
KCP PWZ kun mi lima anaman kidun alang khadin lamlai police station hope sunga UNLF Pambai group akun mi khatma anaman do kidun chule Amahi phai sunga meithal le meijang supply bol le lia ki golna ne injong police tu phun chun asai nahi Phailengmul area kul committee akun Phailengmul gam sunga cheng mi te hinga het san le ko na Pat shot ta gim le gan the ihin thuwa langsung le gam sung ki le do kit na dinga pan ihin la nawa pathin pan pi na le namlam kai ki ne pi ta ho pan hala na zalin igam sungwa a ho pol ho le ei ma ho a ho nam ho akoi lu tawina hi hetman lovin tu hin president rule ahung kita jin alo thei lovin langsung le gam sung mi pin izut lu jing lo le ei ho dia kilem lo tam ta thei a hi ta jin langsung le gam sung mi pin anoi za khumin le khumi ki kul zat hi thon lowa ahung lhung di February nisim som lagi Tuesday sang ni le som ni langa ni le Vompi transit kem mona reporting ikibol chi divin tip na sang pian ahung kinezina hi ahung zo sin tu cha chempong van le pun sil eima personal ngai cha ding zo si ihin ki kanuwa ehung kalsun chi diwa hi tin Department of Information and Publicity Phailengmul area kul committee akun het sa na le ko na le kha chun asai na hi tu ni khwa dinga thu su la khom chum ho ihin phon do theu hi chen chu hi tan ti